Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na svečanu sednicu Skupštine opštine Bojnik povodom obeležavanja Dana opštine Bojnik. Na današnji dan 1918. godine Bojnik je oslobođen nakon velikih borbi i gonjenja neprijateljskih trupa. U ime te velike pobede, kao i u slavu naših oslobodilaca, slavimo ovaj dan kao Dan opštine. Veliko mi je zadovoljstvo što mi je pripala ta čast da vas pozdravim i naravno da vam poželim puno zdravlja i sreće. U ime Skupštine opštine Bojnik da vam se zahvalim što ćete svojim prisustvom uveličati ovaj za nas veoma bitan dan. I na današnjoj svečanosti, kao i ranijih godina, prisustvuju naši dragi saradnici i mnogobrojni gosti i prijatelji. Ja bih samo zamolio pomoćnika, veliko zadovoljstvo. Najpre ovoj svečanosti prisustvuju opština Odžaci, član veća Nebojša Nikolić. Opština Rankovce, Severna Makedonija, pobratim opštine Bojnik, predsednik Borče Spasovski. Grad Leskovac, šef kabineta gradonačelnika Milan Ničić. Tu je i opština Bela Palanka, predsednik Aleksandar Pejčić. Opština Merošina, predsednik Skupštine Oliver Ilić. Opština Lebane, pomoćnik predsednika Goran Lazarević. Opština Medveđa, zamenik Rade Petrović. Opština Žitorađa, zamenik predsednika Saša Cekić. Ovoj svečanosti prisustvuju i zvanice i naši dragi gosti. Komandant kopnene vojske Niš, general Novica Petrović. Ujedno telegram čestitke je poslao i general Simović, koji je sprečen da prisustvuje, ali šalje veliku podršku i čestitke opštine Bojnik povodom ovog najsvečanijeg dana. Pročitaću umeđu vremenu jedan telegram koji smo dobili. Poštovani gospodine Nenadoviću i drage kolege i koleginice, najsrdačnije vam čestitamo Dan opštine Bojnik. Zajedno nastavljamo da doprinosimo unapređenju dobrog upravljanja, socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti i želimo vam puno uspeha u svakodnevnom radu na poboljšanju kvaliteta života svih građana i građanki Bojnika. Ovo sve potpisuje međunarodna organizacija SWISPRO. Dakle, jedna organizacija sa kojom opština Bojnik sarađuje. Danas sa nama su prisutni i predstavnici Osnovnog suda u Lebanu, predsednik Svetozar Cvetković. Tu je i centar Ministarstva odbrane Leskovac, potpukovnik Dragan Milić. Kasarna u Sinkovcu, potpukovnik Dragan Pavlović. Predstavnik Elektrodistribucije Leskovac, Miroslav Denić. Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i direktorka ovog centra Dragana Belinzada. Sektor za vanredne situacije Ivica Ranđelović. Banka Poštanska štedionica Zlatomir Petrović, direktor regionalnog centra u Nišu. I naravno skup ću uveličati i udruženje Pustorečane iz Niša na čelu sa Gojkom Mitrovićem. I naravno posle ovih telegrama i gostiju zamolio bih predsednika Skupštine opštine Bojnik
Dragišu Dimitrijevića da se obrati prisutnima. Gospodine predsjedniče Skupštine opštine, izvolite. Poštovani odbornici Skupštine opštine Bojnik, uvaženi gosti, koleginici i kolege, dragi građani opštine Bojnik, ispred Skupštine opštine Bojnik čestitam vam Dan opštine. Ovu priliku koristim da pohvalim rad Skupštine opštine Bojnik, koja je u proteklom periodu usvojila brojne značajne odluke za lokalnu samoupravu, kao i sve saradnike i obrađivače akata i članove radnih tela koji su vredno razmatrali akte koje je Skupština usvajala. Opština, kao što i sama reč kaže, je opšte dobro svih njenih građana. U svojoj suštini reč je o dobru o kome svi građani pitaju i o kome moraju biti pitani. Upravo u ovom domu slobodno, neposredno i demokratski izabrani predstavnici građana učestvuju u javnom i političkom životu donoseći odluke od značaja za lokalnu samoupravu. U ovoj svečanoj prilici ističem da je Skupština, slušajući glas građana i polazeći od njihovih predloga, usvajala odluke o dodeljivanju opštinskih nagrada i priznanja. Samo na ovaj način, nagrađujući i hvaleći one najbolje, možemo izvršiti uticaj na sve ostale da daju svoj maksimalni doprinos i uzmu učešće u javnom životu lokalne samouprave, koje jedino, zahvaljujući svojim građanima, dobija smisao i punoću. Ova sednica ima svečani i protokolarni karakter. Srećan sam što među nagrađenima ima i žena, i muškaraca, naučnika, sportista, humanitaraca i ljudi na mestima upravljanja. Postupajući ravnopravno uz prihvatanje i poštovanje razlika koje proživaju ljudski život, Skupština je donela odluku o nagrađivanju najistaknutijih pojedinaca i kolektiva u prethodnoj godini. Sve čestitke upućujem i najboljim učenicima koji su ponos Bojnika i koji će svoje zaslužne nagrade dobiti danas na ovoj svečanosti. Kada vidim ovoliko mladih i uspešnih ljudi, mogu slobodno da zaključim da je pred Bojnikom svetla budućnost. Dragi učenici, želim vam puno uspeha u daljem školovanju i usavršavanju i da na najbolji način predstavljate našu opštinu. Polazeći od moralnih i društvenih načela, ali i univerzalnih vrednosti, kao što su istina, pravda i dobrota, izražavam svoje uverenje da će se i sledeće godine na ovom mestu upoznati sa ljudima koji će svojim radom, poštovanjem i učenjem doprineti da naš Bojnik napravi još jedan korak napred. Hvala svima i želim vam svako dobro i čestitam Dan opštine Bojnik. Živeli! I hvala. Nakon predsjednika Skupštine opštine Bojnik, Dragiše Dimitrijevića, nastupit će kamerni hor iz Niša. Himna Srbije. Izvolite. Moćnom rukom vodi
zaboravim da pozdravim i drage goste iz Trgovišta i narodnog poslanika Nenada Krstića. A sada će vam se obratiti predsednik opštine Bojnik, Nebojša Nenadović. Predsedniče, izvolite. Poštovani odbornici Skupštine opštine Bojnik, dobitnici oktobarskih priznanja i nagrada, dragi prijatelji opštine Bojnik. Nisam rekao voditelju, ali sam primetio prilikom pozdravljanja gostiju da je našeg prijatelja iz Trgovišta izostavio i ja sam hteo tom prilikom da ga posebno pozdravim. U ime opštine Bojnik pozdravljam vas i svim građanima opštine Bojnik želim srećan dan opštine Bojnik. 7. oktobar proslavljamo kao dan opštine Bojnik zahvaljujući junačkoj i nesebičnoj borbi za slobodu pripadnika leve kolone Dunavske divizije koji su u noći 7. oktobra 1918. godine oslobodili Bojnik od neprijateljske okupacije. Ja se u ovom obraćanju neću ponavljati jer u prikazanom materijalu jasno je predstavljeno koliko je u prethodnoj godini urađeno u Bojniku i koliko je Bojnik napredovao u odnosu na raniji period. Svi smo svedoci globalne politike, situacije, naša državna i naša opština nisu pošteđene teškoća kao što su pandemija i ekonomska kriza. Upravo u ovakvoj situaciji savesno i domaćinski upravljamo resursima kroz racionalnu i štedljivu potrošnju. Apelujem na sve vas i sve naše sugrađane da ozbiljno shvate svoju ulogu u očuvanju energije i životne sredine. Domaćinskim odnosom prema resursima ostvarujemo opšte dobro i pretežni javni interes, ali i interes svakog od nas kao građanina Republike Srbije i opštine Bojnik. Ono što želim ovom prilikom da kažem je da ne smemo zaboraviti činjenicu da ulaskom u ovaj dom dobijamo značajnu ulogu. Najviše u dijalogu sa višim organizacijama državne vlasti, ali i veoma važnu ulogu donosioca odluka na lokalnom nivou. Ovu svoju ulogu svakako ne smemo uveličati i staviti sebe van društvenih i ekonomskih tokova i naročito van lokalne zajednice, kojoj je lokalna javna vlast najbliža i sa kojom ima najneprisniji kontakt. Ovom prilikom podsjećam da funkciju moramo vršiti nama na čast, a našim građanima na korist. Znamo da naši građani imaju neskrivena očekivanja od ovog rukovodstva, poznata su nam ta očekivanja, potrebe i želje naših građana. Rešavanje nekih problema zahteva vreme i rad. Prevelika brzina koja se ponekad zahteva u postupanju u određenim stvarima nameće pritisak i povećanu odgovornost onima koji rade na tim poslovima. Koristim ovu priliku da pohvalim sve one koji su u toku prethodne godine pokazali zalaganje, odgovornost, profesionalizam i preciznost u radu. Pozdravljam i pohvaljujem sve one koji su u našim ustanovama i preduzećima dali svoj maksimum i svojim radom unapredili obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, kulturu, turizam, sport i obavljanje komunalnih delatnosti u našoj opštini. Svakako ima i oni koji su se istakli i više od onoga što je njihov radni zadatak. Kako nije moguće da svi budu nagrađeni oktobarskim nagradama, ovom prilikom ih sve pohvaljujem i pozdravljam.
Također želim da pohvalim i moj tim. To su ljudi koji su sa mnom tokom proteklog perioda radili na razvoju i unapređenju lokalnih politika i realizaciji infrastrukturnih projekata. Stupajući u političku arenu i preuzimanjem javne dužnosti u ovoj opštini, svestan sam da sam na sebe preuzeo obavezu poštovanja volje naših građana i radim i trudim se da naše delovanje i ponašanje nikada ne dovede u pitanje poverenje koje nam je ukazano. Naš zadatak je da na svakom mestu štitimo ugled naše opštine i građana koje predstavljamo. Biti uzoran nije lako, ali je časno i moralno. I sa ovog mesta apelujem na sve građane da daju svoj maksimalni doprinos u svojim porodicama, na poslu, u svom selu, u sportskom klubu, školi, kao što su to učinili i naši ovogodišnji dobitnici oktobarskih priznanja. Ja vam čestitam na zasluženim nagradama i priznanjima i drago mi je što imam priliku da danas sa vama budem na ovoj svečanosti. Hvala vam što ste Bojnik učinili ponosnim. A ja sam naročito ponosan što danas imam priliku da kažem da je Skupština opštine Bojnik donela priznanje počasni građanin opštine Bojnik, predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, koji je ovo zvanje zaslužio svojim vrednim zalaganjem za razvoj Republike Srbije i naše opštine Bojnik. Kao i svojim vernim odnosom prema građanima sa kojima ima odličnu komunikaciju i prijateljski odnos. Predsjednik Aleksandar Vučić je 2 puta posetio opštinu Bojnik i obratio se okupljenim građanima koji su ga sa oduševljenjem dočekali i pozdravili. Tako je predsjednik Aleksandar Vučić zabeležen u istoriji Bojnika kao jedini predsjednik Republike Srbije koji je posetio opštinu Bojnik, a zadovoljstvo građana zbog njegovih dolazaka bilo je izuzetno veliko. Na moje zadovoljstvo i zadovoljstvo svih građana, gospodin Aleksandar Vučić je postao počasni građanin opštine Bojnik. Drago mi je što se danas nalazim na ovom mestu i što imam priliku da vas pozdravim i izrazim svoju spremnost da u narednom periodu unapredimo položaj naše opštine, a mi za to imamo i volju i mogućnost. Želim da svaki put kada posetite opštinu Bojnik budete prijatno iznenađeni onim što vidite u modernom, čistom i uređenom Bojniku, koji je prijatno mesto za život primereno potrebama svakoga čoveka. U to ime čestitam vam dan opštine Bojnik. Hvala i živjeli. Hvala predsjedniku Nebojši Nenadoviću. Slušamo pesme Srpkinja i pesme Roda mog u izvođenju Niškog kamernog hora. Dirigent je Ivana Milošević. Koži
molim sekretarsku Skupštine opštine Bojnik, Jelenu Janković, da prozove dobitnike oktobarskih nagrada i ostalih priznanja kako bi im predsednik Nebojša Nenadović uručio nagrade. Poštovani građani, dame i gospodo, imam čast da u ime Skupštine opštine još jednom kažem da je Skupština na svojoj 20. sednici donela odluku o dodeljivanju zvanja počasni građanin opštine Bojnik predsedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću. Međutim, zbog brojnih obaveza koje obavlja na dužnosti predsednika Republike, a u najboljem interesu naše zemlje, predsednik Vučić i predstavnici kabineta nisu u mogućnosti da danas prisustvuju na ovoj svečanosti. Predsedniku Vučiću priznanje će biti naknadno uručeno. Takođe, na 20. sednici Skupština opštine Bojnik donela je odluku o dodeljivanju nagrada i priznanja opštine Bojnik za 2022. godinu. Dodeljene su 4 oktobarske nagrade, 2 zahvalnice i 1 sportsko priznanje. Ovu svečanu sednicu koristimo kako bi zaslužnim pojedincima i kolektivima uručili ova prestižna priznanja. Nagrade i priznanja uručuje predsednik opštine Bojnik. Gospodine Nenadoviću, pozivam vas da mi se pridružite. Oktobarska nagrada opštine Bojnik dodeljena je profesoru doktoru Dejanu Antiću, profesoru Filozofskog fakulteta u Nišu za promociju opštine Bojnik. Nagrada opštine Bojnik dodeljena je Dejanu Careviću, direktoru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za višegodišnju saradnju sa opštinom Bojnik. U ime direktora Carevića nagradu će preuzeti gospođa Biljana Stanišić, viši savetnik u Ministarstvu pravde Republike Srbije. Za osvojeno prvo mesto na seoskim igrama Sportskog saveza Srbije, oktobarska nagrada dodeljena je ekipi sela Orane. Nagradu preuzima kapiten ekipe Dalibor Kostić. Za humanost u radu, oktobarska nagrada opštine Bojnik dodeljena je Dejanu Saitoviću, zaposlenom u predškolskoj ustanovi Đuka Dinić u Bojniku. Zahvalnica za 2022. godinu dodeljena je Vladani Rajković, najboljoj odbojkašici Jablaničkog okruga u prethodnoj godini. Za obezbeđenje uslova za bavljanje sportom i rad sa decom školskog i predškolskog uzrasta, zahvalnica je dodeljena ustanovi Sportska hala Bojnik. Nagradu u ime ustanove preuzima direktor gospodin Dejan Stanojević. Sportsko priznanje za 2022. godinu dodeljeno je Anastasiji Janković, najmlađoj odbojkašici, za doprinos osvajanju 2. mesta na međunarodnom turniru u Nišu. Ovu svečanu priliku koristimo kako bismo nagrade uručili najboljim učenicima u našoj opštini. Novčana nagrada i pohvalnica dodeljena je Katarini Prokić, učenici generacije osnovne škole Stanimir Veljković Zele u Bojniku. Takođe, novčana nagrada i pohvalnica dodeljena je Zorani Ilić, učenici generacije osnovne škole Stojan Ljubić u Kosančiću.
Svečana nagrada i pohvalnica dodeljena je i Jeleni Stojanović, učenici generacije Tehničke škole Boško Krstić u Bojniku. Čestitamo svima na dodeljenim nagradama i priznanjima, a u ime nagrađenih Skupštini će se obratiti profesor dr. Dejan Antić. Profesore, izvolite. Poštovani predsjedniče opštine Bojnik, gospodine Nenadoviću, uvaženi zamjeniče predsjednika opštine Bojnik, uvaženi predsjedniče Skupštine opštine Bojnik, gospodine generale, gospodo potpukovnici, časni oci, uvaženi predsjednici opština, građani Bojnika i dragi prijatelji. Eto, meni je pripala uloga da se obratim u ime nagrađenih i mogu da kažem da je to velika čast i za mene i za moje kolege, dobitnike ovoga priznanja, zato što priznanje opštine Bojnik nije bilo kakvo priznanje, zato što opština Bojnik nije bilo kakva opština. Opština Bojnik i Pustorečki kraj imali su veliku ulogu u procesu izgradnje, odbrane i obnove srpske državnosti. Opština Bojnik i Pustorečki kraj su u Balkanskim ratovima, Prvom svetskom ratu dali najbolje sinove koji su se borili pod zastavom Gvozdenog puka, a danas slavimo 110 godina od mobilizacije Gvozdenog puka, koji su ginuli na Kumanovu i na Bregalnici. I 914. godine i 915. godine Bojničani nisu obrukali svoje pretke i nisu obrukali srpsku trobojku. Nažalost, nakon povlačenja srpske vojske 915. godine, na ovom području ovde činjeni su veliki zločini nad srpskim civilnim stanovništvom. I onog trenutka kada je kap prelila čašu, kada je okupator želeo da srpsku decu ispuste reke iz Bojnika mobiliše i da ih natera da se bore protiv svojih očeva, stričeva i dedova koji su probijali Solunski front, podignut je čuveni Jablaničko-Toplički ustanak. I on nije podignut bilo gde. Podignut je upravo ovde u Bojniku, u selu Obilić. Tako da opština Bojnik ima čime da se ponosi. Iako je ustanak ugušen, 15. septembra 1918. godine započela je operacija proboja Solunskog fronta. 14. septembra vojvoda Živojin Mišić izdaje šifrovanu naredbu, kaže: pošaljite jednog oficira i 8 vojnika. To je značilo da žestokom artiljerijskom vatrom treba obezbediti prostor za proboj pešadije 1. i 2. srpske armije. I vidite, za par nedelja, 7. oktobra 1918. godine, jedinice Dunavske divizije 9. pešadijskog puka ušle su u Bojnik i oslobodile ovo mesto. Bojničani trebaju biti ponosni na ime pukovnika Milivoja Momčilovića, koji je komandovao 9. pešadijskim pukom i koji je doneo slobodu ovom mestu. Bojnik je, nažalost, stradao i u Drugom svetskom ratu. Svi se sećamo događaja iz 17. februara 1942. godine, neki na osnovu literature, neki na osnovu ukazivanja predaka, a verovatno ima i preživeli. I to su bili teški, zaista teški događaji za ovu opštinu. Ovo što danas vidimo da ništa nije bilo uzalud. Da nije bilo uzalud ni podizanje Topličkog ustanka, da nije bilo uzalud ni žrtvovanje zarad slobode u Drugom svetskom ratu, jer opština Bojnik danas živi u slobodi, opština Bojnik se danas razvija i opština Bojnik danas hrli napred. Sve ono što smo čuli u dokumentarnom filmu dokazuje da govorim istinu.
velike investicije i na infrastrukturnom planu, i na ekonomskom planu, i na kulturno-umetničkom planu. Dakle, na svakom planu se radi, ulaže, gradi i stvara. I svaka čast na tome što su posle toliko godina ljudi iz Vlade Republike Srbije, ljudi iz rukovodstva opštine odlučili da probiju put preko Radan planine. To su bile staze kojima su naši preci, četnici, komite hodili i borili se za slobodu. A mi ćemo danas tim stazama da hodamo i da se vozimo posmatrajući velelepnu prirodu koju nam je Gospod Bog dao. Čestitam rukovodstvu opštine Bojnik na tome, čestitam im i na onom velikom projektu, a to je agroindustrijska zona u selu Kosančić. Da bi Bojnik živeo, potrebne su investicije, potrebna su nova ulaganja, potrebna nam je privreda i to što opštinsko rukovodstvo radi jeste velika stvar. U pitanju je, koliko sam razumeo, višemilionska investicija koja će poboljšati i poljoprivrednu proizvodnju, koja će obezbediti nove investicije i koja će obezbediti otvaranje novih radnih mesta. A nama je najvažnije da sačuvamo srpski živalj na ovim područjima i sačuvat ćemo ga upravo ekonomskom obnovom i ekonomskim razvojem. Tako da, dragi prijatelji, braćo i sestre, budimo ponosni na naše pretke, budimo ponosni na sve ono što se danas radi, na ova nova ulaganja i na ovo novo uzdizanje opštine Bojnik. I budimo složni. To je nešto što je srpskom narodu uvek manjkalo i falilo. Sabornost i jedinstvo su preduslov srpskog uspeha. Danas u ovim teškim vremenima ekonomske krize i raznih pandemija neophodno je da budemo složni kao narod. Da nekad i zaboravimo na ideološke podele. Da se setimo da su naši preci u teškim trenucima rame uz rame ginuli i branili svoju otadžbinu. Dragi prijatelji, zahvaljujem se u ime nagrađenih dobitnika Oktobarske nagrade, svim građanima Bojnika i Puste Reke čestitam dan oslobođenja Bojnika u Prvom svetskom ratu i čestitam dan opštine sa željom da se Bojnik i dalje razvija i da sve ono što radite i vi i vaše opštinsko rukovodstvo bude u slavu i čast predaka, a na ponos potomaka. Neka živi Bojnik, neka živi Srbija i neka žive sve srpske zemlje. Hvala vam. Za ovu svečanost predviđen je i kratak kulturni program. Najpre ćemo čuti pesmu Ovo je Srbija, koju će izvesti Niški kamerni hor, a potom govor Miloša Obrenovića iz 1833. godine u izvođenju Miloša Paovića, glumca Aleksinačkog pozorišta Luka Jovanović. Na samom kraju svečanu akademiju zatvorit će pesma Vostani Serbije u izvođenju Niškog kamernog hora, kojim diriguje profesor Ivana Milošević. Znaš li odakle si, sine, pogledaj planine sive, zeleni grigor cveće procvalo, šumadijom sunce zasjalo. Ovo je Srbija.
ukoliko svanuje i ta dan, ta veliki dan, 33. Nije više u našoj Srbiji 12 nahija, no 18. Izborili smo se, braćo, za našu Srbiju iz 13. godine. Od Timoka pa na Drinu, od Save i Dunava pa na Goliju, Javor, Uvac, pa na Kopaonik, Jankovu klisuru, Jastrebac, pa opet na Timok. Sad je sve to naše, braće, naša zemlja, naš kamen, naša voda. Veli, tvrdu je veru zadalo da se granice više neće menjaju. Ne može se menjaju, braćo. Sam silom, sam Božjom silom. Može se narod sa mnom poraboti, da se jedan od drugoga odvoji, ali samo preko mene mrtva. Vi ovde neka svi dobro znate šta činih i šta činim za slobodu Srbije. Glavu sam pod handžar poturao. Ljubio sam skute i Turčinu i Rusu. Ali neka, sad, kad imamo našu zemljicu, našu slobodicu, sad, valja da se prikažemo, braćo, i Evropi, svetu, kakav smo mi, bre, to narod. Da ne smo gejačine, da ne smo ajduci, da ne smo rospije i ubice, ko što vele naši dušmani. To što mi volimo da se proveselimo, da pojemo, da popijemo, pa i u dobru žensku da pogledamo, to je bre za ljude. Jer ta Srbin ume da bude junak ko niko na ovi svet. Ume zadnju kap krvi za slobodicu da prolije. I crkve ćemo da gradimo. Goleme, braćo. Svaka varoš na granici ima golemu crkvu da ima. I zvona, velika i jaka, da se čuju preko granice. Da čuje Supovac, Niš, niz Moravu, niz Toplicu, na Radan, pa na ravno Kosovo. Da čuju, braća, da će i oni uskoro Srbija biti. Naši neprijatelji neka žive i nek čine isto što i mi. A ne da Bog da budu veće junočine no što smo mi, Srbi. Umećemo, braćo, mi da gradimo našu zemljicu, da čuvamo ovo što imamo, jer mi smo, braćo, jedan krasotan narod. Mi smo, braćo, bre Srbi, jedan veliki narod. Dame i gospodo, ovim je svečana sednica završena.